الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, waktu ini na yarinay sa kita niyo amin biada sinjaman kabiaksahan amoy in lang taway pa naawon in bulan Ramadan. Ang nakatatkala biya mga yadto na siya na may katutan niyo nagbalik na yung program na to pa amin dati kaya nasagna amo na in puhas maglib. Natata in gurumulya amoy tagsuko sin waktu ini. Yari na katutan niyo gayaon di na magpalugay. Itukbal ko siya kato niyo, wayro na rin kan Shaykh Captain Nasir Abdurrahman, fal yatafadal siya na to mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladhi an'ama alayna bi ni'matin katsirah zahiratan wa batinah. Lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalqi ajma'in. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bida'watihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: Masalul jannati allati wu'idal muttaqun tajri min tahtiha al-anhar ukuluha da'imun wa zilluha tilka uqbal ladzina ittaqaw wa uqbal kafirinan nar. Wa qala subhanahu alladzina amanu wa amilus shalihat tuba lahum wa husnu ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulida dito mga kakasih sin Allah Ta'ala tiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu hakabiaksahan. Umatud na isab kami ganap pangadjian maun pahadarat sing kamu. Hari indiin nasadya inabutan sin suara ini. Demikian masih rakitan ni wa pangadjian bunga sin pag-iman
Amin habungasin pag-iman. Papasinguran ka to tanyusin Allah subhanahu wa ta'ala. Ingin amal, pagtaat, iban pag-ibadat, sin bariman usog, iban bariman babae. Mga kakasinsin Allah Ta'ala, ingganap pangadjian ni atud na mo, maun pahadarat singkamu. Ayat Hasuratul Ra'd. Ayat hikakauhaan taglima. Di ayat ini, iugila sinallahu ta'ala yung kakuyakan. Bang, aun kakuyakan di hadunya, nagmanyatakan, kiyuran yung mata sintaw imatud, kiyuran yung tainga sintaw di mungug, kiyuran yung gimpaisan sintaw, naka nanam, kiyuran in gaunggang sinbaran niya, lawi makakuyag imbiyaita sinallahu ta'ala in kahantang iwan sin sifat sin bunga sin pag-imam yanughara sin mahasut sin mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala hasabab sin pagtaat nila hasabab sin pagtaat nila iwan hajumlaham hasabab iamalan nila indaakan iwan tiangkisan nila iliangan. Tenguan na to mga anak apo. Magkagunahan kita ni ukuyag. Hawala kita si mata. Uno yan tuan, amo na yung pagpakuyag sinallahu ta'ala. Yawmul qiyamah adlaw susungon. Ang pawirun dapat adlaw-adlaw umalupin Tuhan pahadarat sin Allah Ta'ala. Umalupin manusia usug babae maasbata pahadarat si mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala hibin niya ing kabimbangan niya hibin niya ing kakaya-kayaan niya wairun tud dapat daing sin umalup siya pakabayaan sin Tuhan. Nah, uno yan mga tuan. Paman si mahasut si mahatinggi. Masalul jannatil lati wu'idal muttaqun. In sifat, iwaning kahantang, sin kakuyakan, janji sinallahu ta'ala mga sila. Piarayaw nila yung pagtaat nila. Piarayaw nila yung pag-ibadat nila. Makuyag sila haraakan. Iwan mabuga sila hamulka sinallahu subhanahu wa ta'ala. Insipat sinsulwa. Janji sinallahu subhanahu wa ta'ala paghulaan nila. Tajri min tahtihal anhar. Mag-anod-anod. Hingkakuyagan niya. Labi rin sing kuyag niya at turun niya rin diya dunya ini. Tajri min tahtiha al-anhar. La khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Way nakabugaan niya, way nakasusahan niya, ang panday niya, ang nakabugaan niya. Aun da kasusahan niya. Imeta, wala lang niya kaya butangan uwat, tuwig kaya pamayuan na to. Biulanan na. Saan yung mga tuwan? Na, iyan hapagpaygo siya dyan. Iyan hapag-anod-anod siya dyan, amilya lawag sintaw yaon. Sumakata sa sakatan.
lumupad ha maglulupad, harin lupaan iban harakat, bangmayan nila kananaban iban kakitaan, inlingkat sin pagpapayuan. Ukulaha daimun, in pagkaon iban paginom, bukon mo sukaton, bukon mo ordilon, hindi barhajat pa kau sumukat, barhajat pa kau magoldir, barhajat pa kau tumakad, barhajat kau katantan. Ukuluha daimun. In pagkaon niya, in pag-inom niya, tatap iwan kakal. Tani mga anak ka po. Bangkaw kimo yag siniudin muruang kadya min hapdi ganapan hapdi in uhaw ganapan uhaw pagtakaran in pakuyag sinallahu ta'ala. Abar iman usog iwan abar iman babae bunga sin pangatayan marayaw, bunga sin suara marayaw, bunga sin hinang sin pito ang gauta marayaw, pagtaat patuhan, iwan pagibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, ukulaha daimun. Nanis tapin pagkaon niya, nanis tapin pag-inom niya, di siya bakaran, di limi uri nga katantan. Na hindi man kau kimusog, tak kau padukto. In any way. Wazilluha. Iwan in kasanyangan niya halawm, ilambong niya, in kakuyakan niya, yaon. Maglag, panagdara pa mga payong-payong. Mga anak ka po, pakuyahon na to. Lumamod kita niyo pagtaat simbar iman usog iwan pagtaat simbar iman babae. Sabab, nagumo ni pakaradyaan si manusia. Antara sila magkahi. Hampay bar iman usog, iwan bar iman babae. Misan magumun mahusay ra magusos. Imbihaon, di na mahusay. Magtatao ding gumun simpangatod, magtatao ding gumun simpangdungog, magtatao ding gumun simpangatayan, magtatao ding gumun sin akal, magtatao ding gumun sin kamatay, iwan sin kabuhi. Gumun. Imbar iman. Eta da hindi. Ukulaha daimun wa dhilluha illambung. Rahmat sinallahu subhanahu wa ta'ala yanugara na kanila. Maita sabab iagad nila ing kabayaan sin Tuhan. Hajasad nila iwan hanya walihan nila nagtimbang. Jadi ning kagila nagtimbang equal balance bitaatillah wa ibadati biimtisali awamirillah wa ijtinabi manhiyatillah. Tano yan mga anak ka po. Na unim bihandak bus payman sinallahu ta'ala tilka uqbal ladzina taqaw. Amunadto inisadya mo ha mga sila nagmumusing kabuhi iwan kamatay. Amunain mga sila yadto nagayad sing kabuhi iwan kamatay. Sila na yadto im mga tao nagtaat matan, iwan nagibadat matan pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Mga anak ka po, magkahunahan kita niyo
sin pagibadat marayaw. Sin pagtaat marayaw, biya sin pagibadat, pagtaat sin bariman usog, iban bariman babae, nakauna singuran sing kita ni. Wa uqbal kafirin an-nar. Intutong basan habar iman na dunya, kuyag, intutong basan sin bar iman hadlaw kana al-fawzul azim. Kuyag kakal. Amuyad to mga anak ka po. Ada punintong basa mga tao nagmahukaw. Nagmahukaw inatay nila patuhan. Nagmahukaw in suara nila maggilalaw nga nakabayaan sintuhan. Nagmahukaw in pituang tabaran nila pakabayaan sintuhan. Wala nagtaat marayaw. Wala nagibadat marayaw. Wala nagmabuga marayaw. Wa uqbal kafirinan nar. Intutong basa na mga sila. Nagkakahagad aun sara sintuhan. Nagkakahagad aun pamandu sinallahu ta'ala. Sa di nila akarun. An-nar. Kayo. Matuhan bang masabuting kayo? Magpatilimun yung mga bariman makamataod patuhan. Allahumma rabbana na'udhu bika min azabin nar. Na'udhu bika min azabil qabr. Na'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat. Magpatilimun sila haupat makadamag. Kayo hakabuhi. Kayo hakamatay. Kayo halom singkubun. Fitna hakabuhi. Iwan fitna hakamatay. Lahabun nar lablab sinapinal ka jahannam. In bariman usub, iwan bariman babae, hitangkis si mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Paman sin Allah ta'ala, alladzina amanu, amoy mga silamatan, piarat saya nila, in rukun iman unum, iwan rukun Islam 5, piaganggaw taan nila. Wa amilu salihat, yagad nila in pamandu. Way pagduwarua, tiyanto nila, indeng hatuwa namin bunal, indeng hatao, amunain hiluhala. Allazina amanu. Amin mga sila bariman usog, bariman babay, yamalan nila. In rukun iman unum, haatay nila, haswaran nila, hapituang takbaran nila. Wala sila nagmahukaw, gaman kiuyagan sila, makuyag sila marayaw, maastol sila mangi. Tuba lahum. Timap pa sila. Nagdapa-dapa sila. Timap pa sila sing karayawan ding hatuhan, bukun karayawan ding hatao. Waisan karayawan ding tao. Ngalong mo siya nagdihil ka ako. Dahil nga Tuhan. Baran niya, pagkaon niya, paginom niya rin nga Tuhan, wiron ka niya. Na may tadeng ka niya, liyabay rin ka niya, harap mo kayo. Dahil nga sababian, papagtawangon ka mo, hamarayaw. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ayan tuan. Alladzina amanu. Amin mga sila. Namamaw bugarukun iman unum kauhan tagupat kajan. Natutugi bambati. Hapanawan iwan bukun, malamma iwan bukun, halawm lingog iwan halawm, bukul kalingugan. Nanggayunggong sila kabayaan sintuhan.
wa amilu salihat, tiunay nila yung kawajiban, intapil niya sunnat, tuba lahum, timap pa sila sing karayawan din ito ha. Naintaw yaw lang na jackpot yung mga tao. Jackpot, din nga tao pa tao, maring hatuan, timap pa. Tuba lahum. Meta sila timapa. Lima yaw inatay nila. Limanu inatay nila. Limanu insuara nila. Limanu inpito ang gautabaran nila. Dahil sila hatuhan malanu. Di hadunya yarim malanu. Pag-ig nila malanu. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhir. Sabunal tuud. Imahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala kanungungan niya, kalasahan niya, hakabuhi aula-aula pakamatay, mga tao nangangayo buot kaniya, kaampunan iwan kamaapan, iwan halawm kasutsihan, ilawm ibang guwa. Dayan Tuhan, tuba lahum, timap pa sila sing karayawan nila. Di hadunya iban hadlaw akhirat. Wa husnu ma'ab. Iban pahulaon sila sinallahu ta'ala. Hasarayaw paghuhulaan. Hindi hadunya ini, misampawi adi dilingkat sindayaw paghulaan. Dahil tundakaw, damagundakaw simbuka. Hindi tuway na. Nah, dahil nga sababian mga tuan, aun kabtangan si mga sila sahabat, hipapaurul ka to tanim. Sahabat ha Makkatul Mukarramah, sahabat ha Madinatul Munawwarah, sahabat ha kuliling niya, uno yan imbeta ka to tanim. Nadhifu qulubakum bita'atillahi wa ibadati. Lanuan taniu impangatayan na to. Uno ini paglano na to. Magtaat patuhan, iwan magibada. Kaya nga sabi, tumaliling na to biyahon, hisyong piyagtaatan na to. Tuhan, bang iniri mabihat, tindagbos. Nagtatin tao, halupan niya, hansa makulong niya. Nagtatin tao hanapso niya, aulaw na hirul ko sinapso ko. Nagbutang sinapso mo, iwan sinipagdul mo sinapso mo, kansiyo yan kay mo. Imbar iman, siyambag niya magtuwi mo kundang ka mo. Baran na mo, iwan singkakunahan simbaran na mo, minallah. Agarun na mo ang kabayaan si Tuhan. Magduruhuning kalinguhan na umatini. Maita. Ahlul hawa wa ahlul syahwat. Lima sahanap sumangi, lima sahasahwat mangi. Ngalong momenta ko biutangan sintuhan napsiwan sahwat, ampa kau magada kabayaan sintukan, bukun kau magada kabayaan mo, iba na kabayaan nila. Di makaig hakalaungan, magduruhuning kalaungan, intawri mig magada napsu niya, iba na sahwat niya. Waman awdal mimman ittaba hawahu bighairi hudan min Allah. Tuhan yung nagbaita. Apabila akarun sintao, inapso niya, insahwat niya, maglalawom upamakundakat. In kalaungan niya. Magtatao din kasaan niya. Ayan mga Tuhan. Na, unim beta kato sinsilayan, lanuan na to, impangatayan na to, kauhaan tagupat kanyam, bita atilla, magtaat patuhan, iwan magibadat patuhan.
ati'ullaha wa ati'ur rasul. Firman sinallahu ta'ala, pagtaat kamu kako. Yung pagtaat niyo kako, firman sin Tuhan, bukun ta kamu winsanaun, bukun ta kamu paunitan. Ya, paluhayun ta. Pakuyahun ta ka. Nasa kali, kiuyakan nagtaat na nabso, kiuyakan nagtaat na sahwat, kiuyakan nagtaat na pagkahi, kiuyakan nagtaat na katanta. Wa man yuti'illaha, siyusim magtaat patuhan niya, iwan parasul niya, fakada pada fawzan azima. Sa bunal tuod parman sin Tuhan, papaguntungon na mo sila marayaw hakabuhi iwan kapatid. Intaw nag-usaha, usaha tiyo-tiyo, bang nakauntong halawm kuyag. Business dakula halawm kuyag. Bihaon. Di makauntong susa. Nakauntong susa. May yan. Iagad niya in napso niya, iagad niya in sahwat. Tani yung mga anak ka po. Na, may tayad tuwihad to mga anak ka po. Rapud darajat piddarain. Mag-angkatin Allah Ta'ala guhit. Mag-angkat darajat. Magpataod karayawan. Ay punyahi siyo-siyo. In kimugdan, in pagtaat niya, iwan sin pagibadat niya. Sumabot kita ni mga tuan ding ha mga sabab. Turfa'ud darajat piddarain. Ang katunsin Tuhanin darajat niya. Bukun siya nagangkat, biyawin tao, siya na nagangkat simbaran niya. Siya na naggulal simbaran niya. Bang di, magpakulal ha tao. Bang di, misan da kumanakata, siya nakahigadigaran. Na, number 1, ang katunsin Tuhanin darajat niya riya dunya, ada amanah. Tiunay niyan amanat hantara na iwan sin Tuhan. Kaya tunay niya manin amanatin pangandul hantara na iwan sin Tuhan. Inbungan niya hitunay niyan amanat hantara nila magkahi. Ilingo gamasa na to ini. Wala na tiunayin amanat patuhan. Wala na tiunayin amanat hantara nila magkahi. Nawang mo kaya tunayin niya to. Rapud darajat piddarain. Remote kau sin Tuhan. Akabuhi, iwan na kamatay. Ay na ko magbayta tao. Para kala mo iwan sin Tuhan, ay mo pagbayta na tao. Mahinang siya sum'a, mahinang siya riya, mahinang siya takabbo. Hikarua. Husnul khuluk. Intaw ang katun sin Tuhan akabuhi, hasabab sindayaw pangadatan niya patuhan. Marayaw pangadatan sintaw patao. Di maingat magadat patuhan. Luwo, way karayaw. Bang maturun marayaw sad to. Kawawa, ang kansya kimangi, wala doon yung kabayaan sinallahu ta'ala, indoon da 101% hantara nila magkahi, kabayaan nila, hinang nila, iakad nila. Dahing mga hikasambusin hula, dahing halambay parwa, amo na imarayaw pangadata. Amo na imarayaw lakudang nga. Bihaw, hindi magadatin bata-bata taumaas. Bang sila lang na maingat tayo sa ba? Tani ang mga tuwan. Hikatu ang katunsin Tuhanin darajat mo. Sidkul kalam. Di ka magbawis sa raputing. Bunal sadya. Inna Allah ma'as sadiqin. Bunal sadya imbis syara mo. Imbis syara bunal nikmat. Imbis syara bunal barakat.
Inbis sarabun na likasanyang singkawuhi, iwan kamatay. Nabalis ka na. Biya na sinji matuha masa na to. Ngadto mga anak ka po. Na, uno pa yung sumunod. Hikaupad, atumat'am. Impagkaon niya sutsi, impaginom niya sutsi, di kumaon sin haram, di minum sin haram. Pangatod-ngatod kamu kuno hamasa na to, ni bang uning kasuwan sin tao. Dahil nga sa babyad to, pagkaon niya sutsi, pagkaon nabi, pagkaon rasul, pagkaon si mga salihin, tiyay masintuhan yung pangayo niya, wala pa siya nakapangayo. Maita, way sammal sin unod niya, way sammal sin dungo niya, way sammal sin sumsum niya, way sammal sin jasad niya. Namisan na ka umangayo dumadlaw, mat'amuhu haram, impagkaon mo haram, masrabuhu haram, impaginom mo haram, malbasuhu haram, imbadyo mo haram, ingkatan pakaradyaan kagunahan mo, halaumbay mo, hagwabay mo, simbaran mo, haram. Paan na yustajabala. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, biyadin ni katay masinyaw nin lumni. Simbiyawaitan kau sintuan niya ni malano. Simbiyawaitan pa kau sintuan ng kakuyagan niya ron kay mulano. Yadto mga anak ka po. Na, aun makabuka yari habaran na to. Ing kiabukaan sintaw yaon amradul jasad. Sakit kumugdan habaran. Konsum lang niya ay ikaw magkaon na, ay ikaw minum na, may ta, kitaw nin dugo mo. Ayan tuwan, matupa hospital, kitaw nin jasad. Na pagkita, sukal, asin, ginisan na. Aun sakit makabuka. Amradul kulub. Sakit haatay, kana naman masakit. Uno yung sakit haatay, hindi makananam masakit, mataud upat sa dyan sa buton na to. Katira, makabuka yung sakit ini. Hika isa. Sirkun billah, pagsakuto patuhan. Inumati ni nagsakuto na direct, nagsakuto na indirect. Biyan ni pagsakuto patuhan indirect. Pagriya, pakita-kita. Tum'a, pagdungog-dungog, parungog-dungog. Takabbo, riwang pagtakabbo. Mangiusog. Kangingi niya usog, abuhan da. Baraya usog, hansam na siya, abuhan da. Simbukon siya, hinang mangiusog, papagabuhon. Simbukon siya, hinang hansam, papagabuhon. Nauno, hipatunay, yuaddi syukrallah. Ampa siya makapagsukur patuhan. Ampa siya makapagsabar pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon siya to'y magpipi. Siya impinian. Sakit yan ito mga tuan. Way inu-inusin daw. Hikarwa. Maradul hawa wa syahwat. Sakit akarun sin tao in napso niya, iwan sin syahwat niya. Way bihan banu sa masa na to ini. Kiugdan yung bata bago. Kiugdan yung mahas-mahas. Kiugdan yung maingat. Kiugdan da sambil bukun maingat. Tufsidul kulub.
kumangi pangatayan sinsakitin. Uno pa ini katu al-hikdu, pagigil ibang pagjangki. Sakit makamudarat. Sakit makamuka sa kawa, wa inu-inu sintaon. Nah, ini kaupat. Di siya maangkat pataas, ingkatan na angkat na. May ta siya rin maangkat sa biyari, siya nasasakit. Al-Baghdha. Pagbantah pangatayan. Na inasabot yan do. Tufsidul qalb. Tufsidu ajru ibadati wat ta'ah. Malarakin atay niya. Malarakin tungbas kaniya. Di siya katungbasan. Di siya karihilan karayawan. Sabab larak, way karihilan, way kabutangan, larakin atay, larakin pituang takbaran niya. Na murah-murahan mga anak po. Bang nila naka din nakauna. Sinsali-sali na kita niwan nila. Mataod pendihil kato taniuri jiki. Pagkaw niwan pag-inom. In kanila, sambil pakayan sa sila magsubli. In pakayan magibadat, in kita niubal labi-labihan. May ta na to, di sila mauro. Misanda kumaan mga anak po. Haulihan nila, urulun na ito yung paglano sa pangatayan. Uno pininapusan beta nila kato, istayqizu minal ghaflah. Bati kamu. Yung pagbatiw na tutug. Ininibukon, bati da. May tabi tak bati, sabab biasin nakatutug. Isiwin piw kaw yan. Bati kamu reng ha pamahil-pahil. Iyari hamasa na to ini sa lago pamahil-pahil. Automikbam, hiulog, hiblis, papangatayan na to. Automikbam, hiulog, hiblis, palambay na to. Automikbam, hiulog, hiblis, palawm tabo na to. Piyahil-pahil sintawin marayaw, miad to paway rayaw. Mga tuan, imbar iman, kawan tagupat ka jam, usugi bang babae, iuu nilain atay nila, iuu nilain pitong gaw takbaran nila, habang mayan silari makabutas, dahil nga pamandu, karidaan, sinallahu subhanahu wa ta'ala, di sila makai nga pag-iman sa bundal, di sila makai nga panawid sa bundal, di sila makai magad hasara sinallahu subhanahu wa ta'ala. Natubtob na rin to, salam doaan na mo, ang mga anak po at tiranan, murah-murahan, bang mayan kita niyo. Kaya pag unay-unay sinallahu ta'ala, tumaalok kinatay na to, pasara kabayaan sintuhan, tumaalok in pituang gauta baran na to, pakakuyagan sin mahasut si mahatinggi Allahu ta'ala, hadunya iwan hadlaw akhiran, nas'alallaha subhanahu wa ta'ala, at-tawfiq was-sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faizin, wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya jal jalali wal ikram la hawla wa la quwwata illa ant wa anta rabbus samawati as-sab'i wa rabbul arshil azim. Idfa' anna al-bala wal waba wal fahsha wal munkar was sada'id wal masa'ib ma dhahara minha fi baladina haja khassa wa an jami'il biladil muslimina ammah. Rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yan, malangok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah syekh patutong tolong teratahan apa yang kaput suara. Kota nawi apa? Selamat malam. Mau bayar di sini. Mau bayar di sini.